Zdravo drugari, danas radimo jednu važnu temu, a to je disciplina i mindset. Sad, da krenemo odmah sa pitanja kako ne bi gubili vremena. Kako da razbijem disciplinu? Gledaj, brate, disciplina se gradi kroz male svakodnevne navike. Prvo postavi jasne ciljeve i napravi rutinu. Svaki dan radi iste stvari u isto vrijeme, bez izgovora. Kada nema motivacije, pokreni se kroz disciplinu. Vreme je da preuzmeš kontrolu, jer svaki put kada odradiš nešto bez volje, gradiš sebe. A zašto većina ljudi nema disciplinu? Zato što većina ljudi traži instant zadovoljstvo, beže od nelagodnosti i stalno odlažu. Nemaju jasnu viziju, nemaju pravilu rutinu i kada postane teško odustanu. Disciplina zahteva žrtvu, a većina nije spremna da plati tu cenu. Da li disciplina se rađa ili se gradi? Gledaj, disciplina se gradi. Niko nije rođen sa nepokolebljivom disciplinom. To je svakodnevna odluka, mali koraci koje ponavljaš čak i kad ti se ne radi. Svaki put kada istraješ, gradiš naviku. Postaješ jači i na kraju se taj mindset ukoreni kao tvoja nova priroda. A šta radiš kada nemaš motivaciju? Brate, kada nemaš motivaciju, ne čekaš inspiraciju, već se pokreneš i radiš ono što znaš da moraš. Sveti se svog zašto. Odredi jedan mali zadatak, uradi ga i pokrenut će se zamejec. Kada jednom počneš, disciplina preuzme kontrolu, a motivacija se vrati kasnije. Zašto je motivacija danas podcenjena? Zato što motivacija dolazi i prolazi, ona je kapriciozna. Ljudi misle da čekaju inspiraciju, umjesto da shvate da je disciplina ono što ih zaista pokreće. Motivacija je prolazna, disciplina je ono što gradi dugoročnu snagu. Kada prestaneš da se oslanjaš na motiv, a kreneš da se oslanjaš na rutinu, tek tada postaješ nepokolebljiv. Kako pobediti lenjost? Gledaj. Lenjost se pobeđuje tako što odmah počinješ, bez razmišljanja. Postavi jedan mali konkretan cilj za dan i kreni sa njim. Ne dozvoli sebi da razmišljaš o tome koliko ti se ne radi. Kad jednom kreneš, ta mala navika postaje deo identiteta i lenjost nema šanse. Zašto ljudi stalno odlažu za sutra, stvari za sutra? Zato što ljudi traže udobnost i kratkoročno zadovoljstvo. Lakše im je da se prepuštaju lenjosti, da izbjegnu nelagodnost i odlaganje im daje privremeni mir. Ali svaki put kad odlože, gube samopouzdanje, jer znaju da beže od problema umjesto da greše odmah. Zašto većina ljudi odustane čim je teško, čim postane malo teško? Zato što nisu navikli da izdrže bol. Kada prvi put naiđe na prepreku, povuku se jer misle da nije vrijedno. Pobednici s druge strane vide te barijere kao test. Oni istreju jer znaju da svaka prepreka gradi njihovu snagu i karakter. Kako sebe naterati da uradiš ono što ne želiš? Pazi, postavi sebi jasan cilj i seti se zašto ti je to važno. Fokusiraj se na dugoročni rezultat, ne na trenutni osjećaj. Počni sa malim korakom, čak i kad nemaš volje, i dok kreneš, momentum će te poneti. Na kraju svako iznad svega radi ono što je potrebno, bez obzira na osjećanje. Kako pobediti unutrašnji glas koji ti kaže da odustaneš? Gledaj, taj unutrašnji glas je samo strah koji pokušava da te zaštiti. Prepoznaj ga, ali ne dozvolimo da upravlja tobom. Svaki put kad se pojavi ti ga ignoriši, zadrži fokus na akciji i zapamti. Snaga dolazi kad ga ignorišeš i pređeš preko tog glasa. Šta je najveći neprijatelj discipline? Najveći neprijatelj discipline je komfor. Kada počneš da bežiš od nelagodnosti, kada želiš da se opustiš i odustaneš pri prvom znaku teškoće, tada disciplina slabi. Moraš da se boriš protiv tog impulsa i da ostaneš dosledan čak i kad je najteže. Da li su emocije neprijatelji uspjeha? Ne, brate, emocije same po sebi nisu neprijatelji uspjeha. Problem je kad im se predaš i dozvoliš im da te vode. Uspjeh dolazi kada osvestiš emocije, ne ignorišeš ih, ali ne dozvoljavaš im da te opustave. Kontrola emocije je ključ. Da li emocije prave slabog muškarca? Ne, brate. Emocije su ljudske, one same po sebi ne prave slabost. Slab muškarac je onaj koji ne zna kako da upravlja njima. Kada ih prihvatiš, razumeš i koristiš ih kao gorivo, postaješ stabilniji jer si svestan sebe, a ne slomljen njima. Kako postati mentalno jak? Mentalna snaga dolazi kroz suočavanje s izazovima. Postavi sebi teže ciljeve, izađi iz zone komfora i svakodnevno se testiraj. Prihvati neuspeh kao lekciju, ne kao kraj. Razvije samopouzdanje kroz doslednost, jer svaki put kada istraješ, postaješ nepokolebljiv. Kako izgleda gvozdeni mindset? Gvozdeni mindset izgleda kao nepokolebljiva posvećenost. To je stav da bez obzira na padove, ti ustaješ, radiš ono što je potrebno i ostaješ veran svom putu. To nije lak put, ali je čvrst. Ne reaguje na prepreke, već ih koristi kao gorivo za rast. Kako reaguje jak muškarac kada izgubi sve? Jak muškarac ne dozvoljava da ga poraz slomi. On analizira šta nije uspelo, uči iz toga i koristi tu bol kao motivaciju. Ne beži od odgovornosti, već se diže jači i spreman da pobeđuje sljedeći put. Šta radi pravi muškarac kada je teško? Pravi muškarac ne beži od bola, već ga koristi kao priliku za rast. Kada je teško, ne odustaje. Analizira problem, menja strategiju i korak po korak ide napred, bez obzira na prepreke. Kako ostati fokusiran kada svi oko tebe odustaju? Fokusiraš se na svoj cilj i zašto si krenuo. Isključi distrakcije, okruži se sa onima koji te podržavaju i podsjeti se da ti vodiš svoj put.
Svaki dan radi ono što je bitno, čak i ako drugi odustanu. Tvoj fokus i istrajnost te vode do uspeha. Kako prestati da tražiš izgovore? Prestaješ da tražiš izgovore kada prihvatiš istinu da su ti izgovori samo strah. Postavi se pitanje šta bi uradio kad ne bi imao izgovor. Kreni odmah, napravi prvi korak i svaki put kada pomisliš da odustaneš, podsjeti se da ti si taj koji kreira rezultat. Zašto neki ljudi uspeju uprkos lošem životu? Zato što ne dozvoljavaju da ih okolina definiše. Oni koriste svaki problem kao gorivo, svaki poraz kao lekciju. Imaju jasnu viziju, ne biraju lakši put i svaki dan se bore, bez obzira na startne okolnosti. Kako pretvoriti bol u gorivo? Pazi, prihvati bol kao signal da si na pravom putu. Umjesto da bežiš od njega, usmeri tu frustraciju u rad. Sjeti se zašto si počeo, svaki put kada osjetiš bol, podsjeti se da je to prilika da se podigneš. Tako bol postaje gorivo koje te gure ka snazi. Da li neuspeh pravi jačeg muškarca? Apsolutno, brate. Neuspeh te testira. Tera te da izgradiš čvrst karakter. Svaki put kada padneš, ako ustaneš i naučiš, postaješ otporniji. Uspjeh je oblikovan u trenucima poraza, a pravi muškarac jača baš kroz te padove. Koliko je važno raditi kada ti se ne radi? To je presudno, brate. Upravo te trenutke kada ti se ne radi definišu tvoju snagu. Kada radiš bez volje, gradiš mentalni otpor. Uspjeh je rezultat doslednosti, a dosadno se pokazuje kad prevaziđeš lenjost. Tako postaješ neuništiv. Da li teži život zapravo pokušava da te nauči? Tako je. Brate, težak život te testira i oblikuje. Svaka borba je prilika da naučiš nešto o sebi, da postaneš jači, otporniji i da shvatiš da svaki pad nije kraj, već korak ka tvom rastu. Kako izgraditi samopouzdanje od nule? Gledaj, samopouzdanje se gradi kroz male pobjede. Postavi jednostavne ciljeve, svaki dan ih ostvaruj, čak i kad su mali. Prati svoje napretke, proslavi ih i izgrađuj svoj identitet kroz doslednost. Što više veruješ sebi u malim stvarima, to će samopouzdanje rasti i postajati neuništivo. Zašto disciplina je vrednija od talenta? Zato što disciplina gradi dugoročnu snagu. Talenat ti može dati početnu prednost, ali disciplina je ta koja te tera da svakog dana radiš, čak i kad nemaš talenata. I na kraju te dovodi do vrhunskih rezultata. Kako razmišljaju pobednici kada gube? Pobednici ne vide gubitak kao kraj, već kao priliku. Oni analiziraju šta je pošlo po zlu, uče iz tog poraza i nastavljaju dalje sa većom odlučnošću. Ne predaju se, već koriste svaki gubitak kao gorivo za buduću pobjedu. Kako prestati da budeš žrtva okolnosti? Preuzmi potpunu odgovornost za svoj život. Prestani da kriviš okolnosti ili druge ljude. Postavi jasne ciljeve, prepoznaj gde imaš kontrolu i svakodnevno deluj. Kada prestaneš da se žališ i kreneš da kreiraš, oslobađaš se i postaješ gospodar svog života. Šta razlikuje ratnika od prosječnog čovjeka? Razlika je u mentalitetu. Ratnik je svestan svoje misije, spreman je na borbu. Ne beži od izazova, već se bori s njima. Prosječan čovjek se povlači, traži lakši put. Ratnik zna da je svaki dan prilika, a prosječan čovjek ostaje na istom mjestu. Koja je najteža bitka koju muškarac vodi? Najteža bitka je ona sa samim sobom. To je borba protiv sumnje, lenjosti, straha od neuspeha. Kada muškarac pobedi te unutrašnje demone, postaje nepobediv i svaka druga bitka postaje lakša. Da li je današnji svet napravljen da te oslabi? Nažalost, da. Današnji svet nudi bezbroj distrakcija, udobnosti i lakih izlaza. Sve je postavljeno tako da te polako oslabljava, drži u zoni komfora i odvlači od tvoje prave moći. Zato je baš sada ključno da se boriš, da ne podležeš tom sistemu i da sam kreiraš svoju snagu. Zašto većina muškaraca nikad ne ostvari svoj potencijal? Zato što odustanu pre nego što postanu jaki. Prepuste se komforu, odlažu akciju i veruju da će doći nekakva magija. A oni koji uspevaju rade svaki dan, bez garancije, dok ne postanu ono što su mogli da budu. Kako da znaš da si konačno postao mentalno nepobediv? Znaš kada više nisi potresen neuspehom. Kada te kritika ne ruši, već te motiviše. Kada svaki pad vidiš kao priliku, kada ostaješ stabilan bez obzira na turbulencije, tada znaš da si mentalno nepobediv. Odlično, hvala ti. Reci mi još jednom jedan savjet za muškarce vezano na ovu temu, koji bi dao savjet? Brate, moj posljednji savjet je da nikada ne odustaneš od svoje discipline, čak i kad ti se čini da nema napretka. Svaki dan pravi jedan mali korak napred. Kada ostaneš dosledan, kada se ne predaješ, postaješ neuništiv. Tvoj potencijal je u tvojim rukama, samo istraj. Čuli ste, drugari, naš potencijal je u našim rukama i idemo dalje.